Уважаемые телезрители, новости спорта продолжаются. Mongolian drifting team called Black Team is going to participate in Первый раз biggest на drift мировом show соревновании по in the дрифту world. участвует монгольская команда Black Team, которая Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж байна. Улаанбаатар 6 цаг 5 минут. Одоо спортын мэдээ танилцуулъя. Black Team багийнхан өнөөдөр Улаанбаатар хотод саянаас ирсэн. Wow, the Black Team! Hey, heul nicht so!